Asiwe muzango mwese ko dusa gusa n'ubuhanga bukanyare wagira n'ubwanyu nitwe inkomanga ari guhonda igiti. Sasa simseme. Ako mada. Atonda wanjye. Reka rya mwaraye. Karana na Satani mu gitanda kimwe akakurya utwinyi mukabyuka watambamye umuzuti yakuri utwinyi mu musurizo wambe sirewe. Ariko akaryasi nyakurana n'ingurube mu rutoki we. Umuntu azajya gusuza mu gitondo byuko umutura inabi. Kunsuza kwa se biramfasha. Nani ukabyuka ukabanta inabi cyangwa n'ubwo basatsi bwawe bukaraza n'ishishi zitonze umurongo zijya ku mwobo. Waziyogoshesheje ukagira ubwonko buzima. Reka ye. Ese tuvuge ko madame mubazi ikibazo dusubira ibi. Ushatse kuvuga ko nabwo buzima mfite. Yubugira ntubura akazingo gutyo. Atonda wanjye. Subiza abantu ibyo bakomeje bakubwira ngo warare. Wakarazinga kubasubiza neza birakuriza. Ako madame uko basubiza ushaka. Yego nyine. Mwaramutse mwamise. Abana beza mu. Bibaje ukabisoza wasaye ngo nkwereye. Imise gasha. Akubwiza ukuri wakagabo. Uzakigena mu muhanda ukagenda ubwajya gura. Urangira ntinzogera mu kigo cy'abapadiri. Uzambona. Wumva ngubwira wakagore. Kuje ngendana nani ubwo uri kagufi ngena nkureba mu bwonko ukagenda ibitekerezo byawe biri hasi. Wumva utugoryi nka turi. Rero nanjye dushaka kugera mu rugo. Nkagucinya ikintu cy'ikigume nka kimwe wankubise ejo bundi. Ukiza umva ngo ntari bukongera ikindi kubera umunwa wisongo pima metero. Madareka twumva ibyo bari abagabo bavuga. Mwaramutse mwatugabo mwe twuduce. Shikame ibice bitandatu wa mwana y'ingugewe. Umva ukuntu uramutse wihaye abantu utaramenya n'ikintu bagushakira. Ako madatu tuvugene dusubira ibindi umuntu binavuze nagakubeshe. Ora mwana w'inguge akafuna umuhe. Avunika kumusata gahanga amatwi nijoro sidasigaye wamweho. Madamu reka nkubwire. Wareka kunjomba musumari ngo rutoki rwawe. Ako se madamu tuvugene dusubira ibindi. Bari abagabo baragenzwa reka tubahamagare twumva ikintu kibagiye. Muzano mwatugabo mwe twuduce. Ari inkoko za rusofero wa muhimbiro reka nza numva ibyo umbwira. Nisanga ari amateshwa ndahita nguhabe ni wayo. I don't want peace. I want problems. Ako karyasi nyakurya ibiro 700 by'umunyo urumva tugambo bufite. Uko kareshya n'ifuni rya guhambe mbwa gusa. Ngakubwiye nawe wakagabo utazi untukira umugabo. Kuvyo uburebera nk'ubw'igita bacukuzi ba toilette bashyiramo bari gupima metero bamaze gucukura byo bigufasha iki. Ziruti afite nakanwa kameze nka toilette zikuzimu. Ako nanjye simfite umuntu musongosoye nk'urushinge guhaba. Apfa kuba adafite akanwa kagute nkako kawe wagira ngo nako ku marembo bakingura aho garamoshe zisohotse. Ako madana nawe ndebera utuntu tw'utugabo nk'utu ngutu ambwiraga ngo ndamuka n'insuhuza neza. Ubundi si ibibazo byose se wabiteje nyuma imbere na mbere basuhuza ntabwo twageze tujya. Emane noneho sidizamukiye icyarimwe. Urimo satani. Nka ubundi nka usonze muyihe. Iki kigoryi cy'ikijumba cyaboze cyaburaye mu butaka cyajya cinziba. Bakibwiye rata. Sini nka umeze nk'umumbati wo muki. Ako nandi sifite utuguru dutambamye wagira ngo namashami y'amapera. Niko nagangana nka kakanyoni kagafu. Iki gici nacyo kiravuga gifite urutwe rumeze nk'urw'abarwana firimbi nacyo kiravuga. Aho kiguye nikibasha kwiyegura kigenda ni firimbi kugira ngo bagitabare. Asiwe muzango mwese ko dusa gusa n'ubuhanga bukanyare wagira n'ubwanyu nitwe inkomanga ari guhonda igiti. Sasa simseme. Ako mada. Atonda wanjye.